Yasan so ehia ewo attention TV biem ye be gira de update bi bra say police ni bi ayaji ne nkwa efri ni nsem ya sabre de wato anananom ewon se do Sergeant Ahmed Kama a sabre de onka police fu bi anase sabre de onka tiasefo hu bi na update ababe Tony wuo no so ne say nipa oshutu Sergeant Kama yi oye nipa je say krom ho de kumasi edwura ho ne de obi anim papa yi papa na ye papa no kra o shutu police ni ono oye informant or the insem emma apostifo obronu no so wa se oni apostifo na adwuma ne sa enti o te se krono no koso sa na ono so o di akire oni sanso ni apostifo adwuma enti papa ya meka na asem odi Alhaji Ahab Sulemana Alhaji Ahab Sulemana onu ho asem na meken a one apostifo adwuma enti ono so yeso okọ akodifene sa akotake sa arobesan se oni police for ye na chesa ahoden kakra onimu a omama ne tu a chese ejan ya ode ye sa ne ma ni nyina enisa enti ye kromu ofo ne de omabohwi se eta asem we emi wa kakra so obi ashutu obi pa no wanya ye demonstration di na chi se sa nipa we de ye mpene ma mo mfa se ewuo yi nse no kromu ofo adi twi se ewuo yi de ye mpene ma mo mfa nse papa because ono so defend ne ho na wo tie Alhaji Ahab kasema na etuo kokọ no ekoso no ena hu se Ahmed foka yaba no registration card aba na omusisi free mu omu nsha police atare bibia ncheso omu ya police for omu nkita police card nti wo se Alhaji defend onu so defend no enti etuo tutu no course na chese ebi koka Sergeant Kama na chese onu no atana na no se da sabre de krom wo fo de omu so omu njintu because defend na Alhaji onu so defend ho a ama sa ewuye akoba yentie MP a owo adwura honom enum nsem emra sese a we de awie ya frawa enya bone na edika ma mimisa Alhaji Wahab Suleiman wo bedi MP ewo ho se wo free importam wo what it bi da na wonim no kra yo de edika ma mefa entia fronko ema woni watiefo ne titi woni adwura se no bafo na menka se de ene na wofi esi no enya ade a ye nyina ye ni ade ho ebite ya hwe enkwa ewum na mbom se ubisam se Alhaji Wahab Suleimana meka tue se oye obi a we kuani a oti adwura a we obi a wodi ne huni na oye obi so a ompe basabasa yo na oye obi a ne krom amanfo ehiani okay amane mai okay natural say honorable mesha okasemu a na no krasa wo kran so wonim owura no enim na sepa yie minim no pa okay na say chire a yese yakwa no ese wo ye suspect ne nkwada no wo foa so bi ese wo se ye gya no e foa so pa bi se wo hwe ensem no a mi ankasa ene na woke no na me won kan of friend say anajo say de atunu ni na onya this call say ekwan a esi edre ko cheche kura akronfo akwa kusi kwan no nti wo frɛ police commander say na de bia wo ye no say bia obi ani police for ejure nyina ni say akwansidie for na amro beti ebeti kwa babia omukọ babia kra wo no aka ko ka omo ama oni omukọ ekopam omoti ekwan so enti wo frɛ police commander bo na manie ma police commander ka se enkwara e ba na ebe yesa no ni se bia chichiri se na ono ni si ani mu an na ade oman ekoso it was see kwa so no hu se car blue black registered saloon car esi ekwan no it was just car no we akwara o ma akwara bi de fa no moto so enti oye so mutu moto no e na ekiro kasai e ma ekiro no e kan nan e ma ka akwara no so a no ti moto no tubi ni senti e ma ofiase na hu se enipa bi no so edituro e ba de so
na odipa also kura tu de na also obo no ban enu ti also tu fio e ma ekoka wo mo omo bi asasude bi e ni wo mo ho a e kire se omo ya protocol e na car e ti won so kire se e ya police car e ya unregistered vehicle pasaloon car enu ti no so adwen se na am Robert na omo eku no obi eni wo so a se be okrasuo no obi betutu abono abraka o tumu se onye police ni o se police atare o ni police attention ni bia a okrasuo a wo so be ja se di pakro no enfu ba o me so bo no bai eno na ma sa se wenu ekoko sie alayi wahab wonye kronfo okay wonye kronfo okay ya wodi ne huni enka wo bua ne mai ti ye ba sire se yewura police sahene yewura dan parisa police fo na omo se omo ya PID fo no omo nyuma ya na wo ye no onhwe no review mu ye eti ma se police ni nam wa sha taji wa sha sumade wa sha we na wo sha asasudie bi eni wa excess wo ye police ni na obetutu abo obi ne pa cross be se obe reply eti ye se omo nyuma ye na omo ye no omo hwe no omo review na sa se we ni de omo hu se omo ankasa police pole juma na ankoye no ene ko ba sa ko hiebui ebre sa police no na omo hwe ni ankasa no iwo okay honorable ewie ye bede wase pa se wonso abetire nsem wa mayen meso me da wase Adishmaima wey eye honorable Mohammed Bawa ena yene no abo enkomo no na trose wo hya sede wono so e kasa ne dia na abranti anase owura ye friend se eye Wahab Alhaji Wahab wono so enim ne sekuyani wo bi si Ghana enti o mayi e beye ni me da se biem sa wo je bretwem asem yi da no you this is the first time I me say obi aku obi a ya bo ye demonstration di na chi se nipa won ye nipa bonfo se nipa we on ti se nti ye mpene ma mo ma ne mfa ne ma aban ye jam mo ye me kai tie for say update bi e bebe bia so ye de bebrem ma mo nso mo nsa ka ne be kwakosie bia ye de bebrem Obatampa travel and tour express consultancy for Obatampa possibly travel every person ko Canada America, Nina, Mexico, Australia, New Zealand, Patrol, baby, a friend. Obatampa travel and tour express consultants for now. New Monday, come on, for a queen macra.